Hello, tuni KUKI channel vazose na bon chawin lem nei ke novin tuni a hi Imran Khan ti het de we in Pakistan leader pa hi in ama hin hita chu Indian pachat na thu ho an sei ti a chu report mo hi in hichiwa jong hi ka belauchun India in hita chu foreign policy ho hoita maintain a bol ho hi tu chunga hi pachat na ahin nei ti achu report mo ahi in hichi chung changa hi India in e to bang foreign policy aneya ahi lole ipi bola Imran Khan in hi cho sei ding ham ti ho hi hin beu hitin chule ama nge in hita asain ho jong chu neu khat angai hlan ho jong in nei du ahi in tuni KUKI channel vazose na bon chawin koi ta bang hichi channel subscribe nai lo hon subscribe an bol so hitin chule hichi video ho ivet ding ole light ho jong chu an bol jiu te ti chu amasan ka hin tep no ma hin tu hin i topic nga an nung lut ke taw tin hichiwa hi veleu chun India in tu foreign policy ho gal izat zong le tu a jong hi het saw a hin Russia ho le hita chu Ukraine ki boina jong hi het no hin chiwa jong hi India in a hi thei chana hi chiwa hi ki involve loading ti chu zaw loading neutral la ding khat lang jong oi mo loading khat lang jong hita chu su la sit loading ti a hi pan ala jing a hin la Imran Khan hin hita chu nasata ama hin Russia ho aga kimu pi achule European Union ho jong hi I chanham khana oimona ananein chule India ho jong hi missile attack ding chan ge ya jong hi gi na anane ti achu mu ahin la ahin dem wanga hi tua Indian policy ahi lole India hi vanoili si na jong power nei ta khat ahi ti hi ahin het chin dan ahi ta en hi za achu ama jong hin tu chunga hi Indian policy ho hi pa cha na za chom ho jong ahin nein hita chu thu ho jong asai ti chu report mu ahin hi chi aman thu asai na hi neu cha ga ngai lau hitin मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। हिचिचु हेत थिम देव अहि इन अमा हिन ई चन गया इंडिया देमना अहि लोले इंडिया तो किना अनदिंग बो hi pan anala etia jong chu ina sei saw hin la hi cho ala jingwa nga hi India hi adem zo po in India hin I chanham khana hi chi gala jong hi khutita pan ala alo tilhen langkhana jong US jong su hlasilo Ukraine jong India chunga hlasidi lo aban le Russia jong India chunga hlasidi lo hin aji chu Russia hi sanction izan ham khat a bol khumwang wa hi tu a hi India in damdoi hian lang thau hoi jong le eta chu agam ading ngai to a hi ama ho India adinga jong phading ahi lo le Russia adinga jong phadinga hi ama hin thau ho jong hita chu Russia in offer hoita ahin bol dong juya chu ana cho in 3 million barrel ho hi ana cho ding thu ho jong agreement sign a bol vi ti a chu report mo ni chu chunga jong chu tu a Imran Khan hin I chanham khat asei a hin hi jong le tu a hi chi thu ho jong hi asei phaki tai ti chu tu a iga ngai hla na wa jong chu asei a hin ita chu hindi pau hello ho chun neu khat iboi jap deu a hin hi jong le tu chunga hi Imran Khan in asei pen chu a hi le India in I to banga gal boy jong le ama ho policy khel hela hoita maintain a bolin US to quad member khatna helang ahi lo le Russia to BRICS jong le hita chu alanga hi khat jong sulung hang lo wen hoita in maintain a bolin hi cho hi amipi ngai lut na zala agam sung ding vet na hita chu India in vai a home hi chi
thil hoita policy hoita hi ti a chu ama hin India ho ana pachat na thu aseina hin chi chu neu khat kol pau hello ho dinga chu ninga het thim na dewa EPSA ham ti het thim na dewa chu in se wa hi in ta chu tu chunga hi ama din mun chong hi I chan ham khana apan mun na ko na hi na ding lampi ho chong hi I chan ham khat aumen no trust vote ti ho chan ge ya he aumen OIC in jong agam sunga hi meeting nei ta lo ding ti chan ge ho chong hi an sei pha na hi Imran Khan hi tu a hi up din mun ho a hi lo la ham dan ho chong hi I chan ham khat na hi ong ki hial tai ti a jong chu mu a hi in nga he thei kit ding khat chu Pakistan hin aphat chenga India hin imacha Pakistan gam sunga he asi a bolo a hin hi jong le Pakistan hin aphat chenga Jammu and Kashmir hi India akona la do ding a hi lawai le India gam sunga hi attack bola aphat chenga su boiding ti hi policy a gon jing a hi in hi jong le India in hi cho chu ale thu na imacha a bolo a hin phat ma sa ta Yuri ti movie chu event na vai le het de wa in surgery stride aga bol ti lova hi India in Pakistan gam sunga hi I macha na bol khalo a hin ita chu a tho tho jing a hin hi jong le tu a hi ama ho jong hi hung piang tha dan deu hin thu a hin save ti a chu mu a hi in chi quad member ho jong hin I chan ham khana India jong hi pressure a hin bol a hi in nang hon ipi bola India in Russia demna a thu na seilo ham ti a cho saving hi chi quad member hoi I het thein deu khat chu hi chi vai ga belo chon hi chi Japan a hi in aban le India a hi in hi chlai hi Australia a hi in aban le hi chi US a hi in hi ta chu US a hi in Australia a hi in aban le Japan a hi in ama ho si hin nasata Russia demna le aban le Russia ki Ukraine ki thopi na a hi thal izat ham khat jong hi a ki thopi a hin la India hin tu chan ge a hi Ukraine jong ki thopi lo a hi lo le Russia jong khoti ta adem na abol lo lai a hi in hi chi ho je a jong hi tu a hi quad member ho jong hin India hi a he thi men hi chawa jong hi modi on quad country accept Indian position on conflict Ukraine ti a jong chu Australian leader pa jong hin ana sein a hi ama report dan dung zu ya chu a hi le tu a Indian din mun hi ka he the movin je a chu adin mun jong hi adi e ti a chu ana sein ipj adi ham ti ai le tu a ka sei ma banga chu BRICS a jong hi member khat hin BRICS ho chu koi ham ti ai le chlai he theina de neu cha ga belo hen hi Russia a hi in China a hi in India a hi in South Africa a hi in aban le Brazil a hi in hi chu si ki gom khoma chu BRICS ti a gamin bul ho si chu la khoma BRICS ti a hi ama ho jong hen kilol khom na anei jing a hi in ta chu hi cho kilol khom na a jong hi cho chunga jong I chan ham khat ama hin India hin demna I macha seipo in ama policy neutral la cho jing in khat lang jong su lung oi ding khat lang jong su lung oi ding ti hi pan ala jing hin Russia gam sunga jong hi tu a hi sanction atam wal je a hi company zat chum dam doi hian lang ne la cha lang hian lang electronics lang hi jong le ta chu pot do gam a hi tain a hin la tu a hi India in ta chu agam sunga Russia gam sunga ko nai thau ho jong a cho aban le tu a jong hi gehu he dewen wit sa pawa chu wit kiti a hi gehu ho jong hi tu a hi India a ko nai supply ding mun chom a supply ding ho jong hi India in policy agongi ti chu mu a hi in pat ma sa jong che he dewen Afghanistan gam sung ana boy la ya jong chu Afghanistan ho chu boy mama jeng a hi tai ne la cha ding anei lo a hi tai ni chin chunga jong hi India I chan ham khatna Afghanistan ho in dem na anei wa a hi lo le I chi Jammu and Kashmir chung changa jong hi Afghanistan hon na sata adem na anei wa hen a hin la ahung ha sat phan wa India in ita chu truck I jan ham khat asol kitna Afghanistan mi pi gen thei ho jong hi chi chana chu anaki thopi ki na hin gamdang masanga anaki anapan pi Afghanistan anapan pi pen chu Pakistan a hi in Taliban ho anapan pi pen chu ai wanga Pakistan ho hin ge hu jong chu ape tho na ba hi jong le asi ni thei lo ho anget ho ngen bo hi anapi in hi je a chu Taliban hon jong na sata Pakistan dem na a
thu zong a save ti a zong chu phan masalang news ho a chu thu in sei na ba chu in sei sai ga mo hi tain tu a zong hi brick so zong lung hang lo hi lo vai le quad member ho zong lung hang lo aban le hi chi Japan leader pa zong hin masanga patna hi ta chu India zong hin Russia against a thu khat be sein ti a chu ana sein a hin la hi chiwa zong hi India in ana seidi point tu chunga hi ama jing tu a Japan leader pa jing zong hin India pachat na a boli ti chu mu a hi in India hin ta chu pan ala jinga alanga boina loading a neutral a panga khatlang jong ki thopi khatlang jong lunghang lo ti tawang tai ma hi apan jin je a hi leader cha chom jong hen tu chunga hi India hi pa cha na na sata ape we ti a hi in hi chi jong hi ga he theding a chu PM Modi a hi in aban le Dr. J Sankal ho ama ho mala na a hi history khat jong a hi ti jong chu mu a hi kinin aban le quad country ho hin tu le tu a jong hi nasata Russia ho dem na a hi lo le Russia ho chunga hi nasata pan ala jing na layo a hi in hi jong le India wang ngi chi chung changa hi akigung di po in chule Russia ho ki thopi na dingai thau ho 3 million barrel ho la ding hi chi zo ting le 15 million barrel ho jong hi la be ki dinga jong hi India hin pan alajingin chule Russia gam sunga miha asa adamo veisi a hi lo le Russia gam sunga damdoi company za chom hungpot do ho replace na dinga jong hi India in hi cho a hungpot do ai le ama ho din muna ding theiding ama Russia gam sunga a boy lo na diwa hi India in tu a hi panmon alajingi ti a jong chu report mo a hi in Pakistan gam sunga hi tu a hi party za chom hin Imran Khan dem na le a hi lo le aman phat masa European Union ho nasata against anabol na ho chunga jong hi Pakistan in I chanham khat gen thei I to deu a hi ti chan ge a jong hi ana save ti a jong chu mu a hin aji chu hi chi Pakistan ho hin phan masalaya tilan kum masalaya ana gen thei la ya chu European Union le US ki thu a hi ta chu Pakistan hi I chanham khana ana pan piu a hi in a hin la tu chunga Ukraine le Russia ahung ki boya hi European Union ho hin hita chu lekha a hin thon ba Pakistan hi nang hon jong Russia against a hi thu sein ti a hi lekha a hin thon ne ti a video ma sa jong chu kan sei tai ni chi a hin thot je a hi Imran Khan hi lung hanga kei ho nang ho so kai po vi na ipi bola nang ho sei ka ngai deu ham ti chan ge a hi European Union ho hin ta chu policy za chom na su sevin a hi lo le protocol ho na su sevin nang ho zo hin thil na bol khelo hi ti a chu na sata a dem na anaboli ti a jong chu report moya a video neu cha ga ve ten hindi he ho chun anangai kit lew han यूरोपियन यूनियन की बात की एम्बेसडर्स की जरा गौर से सुन लें यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करें किसी को नहीं पहुंचता उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की Hichichu a hi nasata ma hin European Union ho jong hi demna nasata anabola hita cho anapeng lo jing a hi lo la thu seina zo se ai European Union ho an demna ho jong hi nasata na sei a hi in hi chi a sei ho hi tu a hi Imran Khanin nungle gen theina a hin to ding hi European Union in jong I chanham khat Pakistan chunga hi dem na a hi lo le hi chi phu hi a hin la kit mai the wa hi ti a jong chu ya Pakistan a dinga jong hi danger ta a hi ta in
ga het thei deu hi tu ni I topic wa izil do thei deu khat chu a hi le lamkai khat hi a hi le hi ta chu mo pen loading a hi lawai le ki mo no loading thil ho zo se hi Indian leader ho banga hi hol to a nonglema vet masana hi ta chu thu seiding a hi in a hin la Imran Khan hi het ma bangovin phat masa ajong chu galboy lai ta Russia gam sunga ga chi achi beya ga bol na si ajong US I chanam khat lung hanga ni chi ba jong chu Pakistan gam sunga gen I chanam khat sanction ho jong a hin boli ti a chu video ma sa jong kan sei a hi ta in hi chi ho hi thil amun le a phat ki to a thil ho hi leader hi na in het lo ting le tu a hi Imran Khan ji a hi I chanham khat Pakistan akiti teng la chon ami pi milham ho I macha susilo innocent ho chan ge a jong hi gen thei a tho na deu lampi ma hi ne ja chu leader kiti hi imopo na lin momong a hi in ne ja chu mi pi ding gel na a hi lunglen ta ne ya pheng phung ti a hi thu mo bol loading a hi lo thu mo sei loading hoi ta hol to a I ta chu sei ding a hi ti chu tu ni I topic wa I ga zil do theu hi chi chu neu khat het them na diwa kan sei ai in het them so ke deu ka ta sanin tu chunga hi Pakistan ten I ta banga India na dem jong le a dem zo po in a China in apa cha zo tai ti chu iga het the ne diwa tu ni KUKI channel mang cha in sei theu I chi chan chu in tin het them so ke deu ka ta sanin het them lo au ma ni tiam khanai chilai na sei chu neu khat ka het them thei poi na ti wai jong le comment a chu comment hin bol leuchun he chi dung ju ya chong ki ventin comment a hoyai le reply hong ki bol ki ding hi ti chu a China ka ga sei the hin tin ka sei ma banga chu video hi ivet ting ole ivet laya hu light ga bol jing the a hi in ja a chu a hi thei chana light hi ga bol jiu ti ti chu a China kan sei the hin tin tu ni KUKI channel ve jo se na bon chawin pathen in pathe na bo jing taw hen ka ki pai